Bora vela we. Andoneta ngaba bathu. Njengoba ngakhile bathi bacela ukungena. Mani ngiyalizwa legama. Indlu yami. Ngithi is a job. Mina kahle angithi manje yazi imizi injani. Mhlawumbe ungathola ukuthi umakoti uyibhoza lapho ngoba phela angithi ubaba akasebenzi. Umakoti yasebenza. Umahlalela leya kwakho. Yeah. Manje lokho ujayiva ngakho ukuthi yena ngeke azaphuma. Wena kusi-loan le oyithathile ebank wena uthatha ibond. Ke batla go mmona mmeno nka mo thusa mmeno gantle ka mokgwa o motle ya tsotlhe seno tse motho eno a dinkileng di tla gutla o ka kgona mosapa ka nyadima maybe Yela bana laba bapenga la bapenga empela. Mina ngithathe ibondo. Yes. Ibondo babamba i-original. Ngisakhuluma kanjalo intombi yakhona yize yifoni kumama. Hambe batshele ebhenke ukuthi umkhulu ushonile. Ngathi hayi yilo le langidina kokugcina. Yabo ngeke ngazama ukuthi ngiye ngithi ngiyobatrapa ngalama ndaba yama-voice note lapha. Hayi ngoba umntwana bengakaboni ukuthi ungidlala ibhayisikophu. Because normally la umakoti abanenkani normally yila umakoti abababi la mthuthi movie lo makoti wakho lo muhle Akamuhlanga niksi umakoti lo ebekesebenza kimi shop. Lo ungeli yakho Wangitshontshela ukuza kahle waze wathenga nomuzi emakhaya. Umntwana usile sicela icola azange nobaba khona azange up to now. Bekakuthukela imali yasematrasini. Abafuna ukubhadala ngaza ngayofuna ama-CPF bathi kufuneka ini konje Mama siyela kulo muzi wakho sengizwe enough. Unele. Yeah. Sanibonani molweni dumelang locha absheni. Again, depending on what time you're consuming this this story or you're watching this podcast, maybe /documentary. Nomhlanje ke bafethu ke ngilana ke nje banibona ke. Ngise Msondra ke. Ngise Orlando East or Orlando bande. Orlando East. Ya ngise Orlando East. Kunomama ongibhalele. Umama wakaMangayi. Umuzi wakho nithi ngizobona vele uyi first break. Yeah, it's quite a beautiful house, eh? Ane? Yeah, it's nice. Bhuti kunjani? Kunjani bafo? All right. Alright. Kwamangani la ekhaya? Yeah, kwaMangani. Umama ukhona? Uyeza manje ukhona. Okay. Yeah. Wona ubani igama lakho? Mina ngoBrian. Okay. Yeah. Ubhuti walo mdala? Hayi ubhuti omdala ukhona. Niya kuye manje ubhuti omdala. Okay. Alright, thank you. Alright. Okay. So, yeah. Bafethu yazi ngaqala ingakangeni la namhlanje endabeni namhlanje. I'm getting tired of doing this kind of stories. Ngicela abantu abanezitori mhlambe like ezeyipoko or bona labantu laba beyinyonga basemanzini ini bangibhalele and then like do those kind of stories. Ngoba la ngiyakhathala ukufundisa abantu into eyi-1 kaningi. It seems like them people are not learning from these stories. Because the idea of this thing ukuthi nifunde and correct manje ingathi anifundi umdala mncane kuyafana nje ayikho into engifundisa yona nibukela kuphela nifundi singene sibone ke ukuthi la ngibizelweni la inda Haye, barumi ngifukele njani? Ko yeah ngizwe kancane ukuthi kuyenzakalani so mayelana nendlu yakini. Yeah, makhuluma mhlambe la kumama and like whoever. So I need you to ukuthi ngithathe ngibeke ukuthi kahle kahle kwenzakalani. But before ngitshela lokho ngicela uzintroduce ukuthi ubani wena ecala. Yeah. Hayi mina igama lami uFloyd Manganyi. Yeah, ngihlala eOrlando East. And then umama wami lo. Orlando East iyo le esikuyo manje. Yeah. Uhlala la? Yebo. La kulo muzi lo? Yeah. Okay. Yeah. All right, yeah, lento engizwa ngomama
yini kwenzakalani kahle kahle No, kusho ukuthi umama lapha idlu kufuna ukufaka abantu ayicashise, so laba bakhona manje abafuni ukubhadala, and abantwana bakhe umntwana wakhe lo firstborn yakhe so uyazama ukuthi hey phumani endlini, abafuni ukuphuma endlini. wena uthini ngale ndaba le? Nami angiyithandisisi le ndaba, umama ufuna indlu yakhe kusekhaya lapha manje, bona kuba ngathi bafuna ukuyithatha indlu liwe manje kungakhona laphana kusekhaya. Mangithanda ukubuyela ekhaya ngiyabuyela ekhaya yeah, so liwe kungakhona ngibona ingathi sizwani kahle mina nabo. Kukini kanjani? Ngikhulele khona ya ubekumuzi kabani, kamkhulu wakho mama nomama nobaba. Okay, yeah. Uzalelwa lapha ya wena? Yeah, ngizalelwa lapha. Unangaki namhlanje? Na 48. Yeah. So ubhuti wakho unangaki? Na 56 ne. Hayi ku right akunandaba. Ungathandisa amazi nokuthi umgcine nini? Maybe na 3 years back. I mean 3 days back. 3 days back. Boyile kuyi? Cha, isibonana nje la endleleni. Niyakhuluma? Uyakubulisana nje. So ukhe wamtshela ukuthi indoda la kumama ufuna indlu kuze indawo yakhe? Ngeke ngamtshela, sike sabatshela bachuba inkani. Bathuka nomama, basenda thiwa yini ama voice note, bathuka umama. Yena abazukulu njalo abathuka umama. Yabo. Bamthuka bathini? Inhlambe eziheavy man, eziheavy yazi. Uzokuzwisa ama voice note wakhona. Mhlawumbe usasenawo lapho. So bayamthuka umama, into yangithukithelisa nami le ukuthi ekhaya abazukulu bayenza kanje. Umama uthe no hlalani nje nihlale because hayi ukuthi bekuyindaba zokuthi kumele ungadlula sisa kunangi. Manje wena waye ungayike batrapa laba lokho sekose abazukulu ku abantwana bakho la ngisho abantwana bamfowethu. Waye ungayike batrapa? Ngeke ngathi ngiyazama ukuyobatrapa bathi hayi against the law yini asizame sihambe ngomthetho. Police station. Sizoza Ngikhumbuza yena. ngisho masifuna uzokhuluma ngapho sokubiza uzokhuluma ngapho. Boy kunentshisakelo kubo mama lapha kathi la endlini la. Nizoza khulekani izongitshela ukuthi kwenzakalani. So bhuti wami into enza ukuthi wena ufuna ukuyohlala le yini? Na ufuna ukuyohlala le? Yeah, kusekhaya la. Kusekhaya manje umakoti kuba ngathi manje uye lapha and umama uyakhile le handle le. Bekayakhela ukuthi in the long run uzofaka abantu mhlambe athola imali acashise indlu. Manje bona ngokuthi manje enobeka bayenzele cheap ukuthi ayikhipha noma i-1005 a month. But still bathuka umama ukuthi hayi thina sikhiphi lo mali kusekhaya, ubaba uthi sihlale la yini kanjani. Uyabona lento into ezinjalo. Yeah, umakoti uye lapha uyarula lapha nje kahle. Yabo ngeke ngazama ukuthi ngithi ngiyobatrapa ngalama ndaba yama voice note lapha. Yabo kwathola ukuthi ngakusasa wakhona ungifakela amaphoyisa thiwa yini CPF. Ungifakela ukuthi ngingasayi ekhaya. Bathi protection order. Yabo. Uyifakelwa bani? Umakoti. Yabo. Kahle umuntu walo uphuma lapha bani umakoti orokuza umfowethu. Umakoti nomfowethu kahle yebo kumele baphume bonke ithokhona ukubona ukuthi indlu kanjani. Manje abafuni ukuphuma, umakoti akafuni ukuphuma uthi as long naye lo baba asase la ngeke siphume la. Ubani ocontrola wena kahle lapha kule muzi? Mina kahle angithi manje yazi imizi njani. Mhlawumbe ngathola ukuthi umakoti uyibhoza lapha ngoba phela angithi ubaba akasebenzi, umakoti uyasebenza. Umahlalela leya kwakho? Yeah. Yabo. Umahlalela odlisiwe mhlawumbe. Yabo. Ugcine nini ukuzala ubhuti wakho? Uneminyaka ngezi la. Maybe how many years? 12 years yafika ngezi ugift la. 12 years yafika ngezi ugift la.
ngigcine nini Okay, into ofuna ukuyisho ku-gift yini? Ngifuna ukukhulula manje ngizokwazi ukukhuluma kahle like nabantu abadala. ya into engifuna ukuyisho ku-gift ngicela ukuthi ayenze nalento ayishoyo umama a-respecte abazali ngoba abazali yibo abamlethe emhlabeni. Umama uyakhuluma manje ukuthi ngifuna kuyenzakale kanje ayenzeke leyo nto leyo nami ngima nayo leyo nto leyo ngoba bayadelela sekhaya futhi lapha shuthi kahle kahle umama wangashona nami ngeke ngisaye ekhaya uyabona leyo nto leyo yeah so ngicela ukuthi kube kanjalo ke lapha nakusekhaya beside ukuthi mhlambe nakhona sifuna ukucashisa kusekhaya la masifuna ukubuyela sibuyele kube mnandi. Yeah. So ngicela ukuthi ayenze sure ukuthi athele umuzi wakhe. Yabo. Ukuthi please Kumakoti uthini? Kuwe umakoti nawo umakoti abaphume please because kusekhaya akusizi ukuthi baloku bathi bacina lapha kusekhaya ngoba kuzogcina sekuyenzakala enye into. Mina ngiyabalwisa kabi angifuni nix ngoba manje mina ngilalela umzalo wami. Yeah ngiyayibona lento ayilwelayo nami ngilwela yona leyo nto leyo. Yebo. Manje lo muntu manje umakoti nimlobolile? Asimlobolanga. Animlobolanga. Azi ukuthi lotsholiwe. Kuthiwa ulotsholiwe. Futhi dinga ukukhulula ne. Yeah. Ngibize laba ukuthi abondaba ziyangishisa. Ngoba ngithi mangikhuluma nawo baba bakhuluma. Yeah. Bagcina sebababolokuza manje abongoma uyayona. Ethi ngibize bona benze bazokuchazela ukuthi kwenzakalani. Okay. Yeah. Bathi mantombazana izani lana izongitshela indaba zonu kahle. Ubhuti futhi ungadakala indaba eziyapi. Mangizozwa ngani. Futhi kahle umuntu ongibhalile umama izani lana oyithuni izongitshela ukuthi kwenzakalani. Okay bhuti kulungile ne. Okay. Abazukulu afuna ukubathuka. Abazukulu. Afuna ukukhuluma nabo. Yeah ngakhuluma la. Batshela Masimba. Hayi mina mayitolobela mrumela ti voice note letiya. Yes as from Sukuleria anami rand man. Uruntsongo so rumela ti voice note. Yeah. Elementa uma kwalano please. Ile kaya kwalano anilabi story ni. Please. Wona papa bona. Yeah, na n'wina papa mi swi twisisa ku ri ku humelela yini n'wina mi swi twisisaka ku ri ku humelela yini otherwise ku ta humelela swisukulu kwalano na mbyela ku ta humelela swisukulu na mkhuza ma vona ni mkhuza kahle sweswi na mkhuza kahle yeah Okay. yeah please yendlani sweswo mi respecta mhani for sweswo we went back up down among respect man Stokalile madam. yeah Wena situkulu chaka ra n'wina. Chaka ra n'wina n'wina. Ndata kwalaho. Nami nyaya lapha ku. yeah Nami ngibathukile uzwile nje. Yeah. Good. Okay. yeah Microphone ya. Yeah. Niyazi nani bafowethu lapha emakhaya ukuthi ngabankulu ingabisazekeke. So ubhuti ngimuzwe ngathi uziluma amalimi kakhulu. Yeah, mama, yes, masingeneke la kahle kulento ukuthi usibhalele like for yona ungifonele ngayo. Sengizwile ukuthi izindlu uzakhe kanjani. Yeah, I respect I respect you, I respect what you did. Azange sakubuza nokuthi une degree mhlambe entrepreneurship na or degree mhlambe ye-business. degree business Une degree business ku business. sengisho ukuthi noma ngaphathanga iphepha mara la nginayo degree Uphume ku-standard bani esikolweni? Sunday 6 lo wakudala first class second class yona le ingani kudala besiphasa kanjalo. Ukuya eChina wena wafundiswa ubani ukuthi kumele eChina? Okay, eChina ngafundiswa omunye umngane wami wase-Springs. E-Springs kanjani na mina bengithunga amajezi wafika omunye usisi wathi le ithatha isikhathi uthengisa makubanda makungabanda uthengisa nawo amakhetnisa thunga amakhetnisa gcwale ithafu lonke leli e-Springs ngafunda e-Springs
ngabona iy'keti lezi amatralala hawu utholapha e-China okay manje-ke ma ngifuna ukuhamba nawe wathi no problem lungisa i-passport lungise nemali ngizohamba nawe ivisa bengasebenzi i-passport besiyithatha khona lapho mazingena okay hayi ngalungisa ngempela ilanga lafika sahamba saye eChina eBangkok yeah eBangkok safika sathenga ikipa uyaqala nokuqala ukaboni kahle yeah sathenga iketi sabuya sathengisa ngabona ukuthi hayi kuyazameka sabuyela siloku sibuyela manje ngapha emarketini ngiyasihleka yeah ngathengisa namajini ikipa yeyi bengizokugcokisa manje azisekho ane neyicathula eTurkey ngibuya khona eDubai ngibuya khona noma ngakulandela ama-passport wami maningi la eDubai benothenga impahla nakhona amajezi emohe kusesenamajezi wemohe besiwathenga eDubai okay so manje manifika eChina benifika nibatshela nifuna ijini so nelabel banenzele yona ilabel eyifunayo eChina ngithi mina uthenge ijini esentini uye uthi this bazokwenzela namalebulu bona ama-China then uthenga amaningi mhlawumbe ayi-100 bebavamisile ukuthi sithengisa ukusuka ku-300 okay mari indaba yila ekhaya bebasithathela airport yeah sometimes banganithatheli hayi ma bangakuthatheli kusho ukuthi usuke uzweni nalo muntu asesayo umnike something yabona so benenza kanjalo besenza kanjalo okay ziningi indaba zala endleleni ma ngazikhuluma kungashoni ilanga manje ngithi ngiyazikhatha nje bese-ke ngazothenga le indlu le baqale bangishaya i-30,000 ma bangishaya i-30,000 umnikazi wendlu athi uyayifuna or awuyifuni ngithi hey ngiyayifuna okay sengizenzela amaphepha ngiwayise eboyizini ngibuye ngisayine ngithi kuye sayina athi ufuna ukungirobha wena uyobuza abanye ukuthi ngiyasayina la asayine ubani nokushaya 30,000 umuntu lo veke ngithengisela agent or umnikazi wendlu agent okay uyi-agent ngayithola mari imali yami ngayithola seyizalile yu-36,000 okay wathola bheke ngayithola bheke ngoba bekerejistile edid what okay kube akarejista ungitshelile lo mfazi webhunu athi okay ngiyafila amaphepha wakho mangabe urejistile imali yakho uzoyithola mangabe akarejistanga ngeke uyithola ngikwathola ukuthi urejistile yeah ngicela mama singene endabeni-ke manje finally endabeni yemuzi wakho lo wase-Middlelands ukuthi kahle kahle kwenzakalani umuzi wami wase-Middlelands njengoba ngakhile bathi bacela ukungena mani ngiyalizwa le gama indlu yamina ngithi is a joke hawu kwaya okay lethani imali-ke sibhadale irent mina ngisakhoni angifena shop angifena next imali hayi asinamali thina kanti kanjani anamali kanjani hayi asinamali ngitshela umfana hayi mina ngihaba mali hayi bu ubaba sesekhona ubaba waze wathi hayi mani bakhiphe ufaka abantu la bazobhadala le mali yasebhenki hayi ngoba umntwana bengakaboni ukuthi ungidlala ibhayisikophu okay kuye le mali bengayitholi every month beyijampa mangilwile nakhona up until ubaba washona simnqwabe ngoNovember last 2024 ngi-2
2 3 4 ngoFebruary hayi man indlu ayikakhokhelwa hayi yini yamalini mina twingunde Yeah, ndimdwe. yini yamalini hayi man ikudala ingabhadala le ndlu man hayi yamalini fambana kamachonisa yankuma kunachonisa yankuma ku yamalini ngisakhuluma kanjalo intombi yakhona yize yihlepse ifoni kumama hambe batshele ebhenke ukuthi umkhulu ushonile ngathi hayi yilo le langigcina kokugcina nabatshela ebhenke kanti u-inshoriwile lo muntu na or ku-inshoriwe indlu ukuthi mayisha okay ngifonela umfana wami ngoba kuyintambama mangikhuluma lezi ndaba so ngabe u-8 to 8 ngizwa ukuthi sengifeda ngifonela umfana ekuseni ngithi ubazwile labantu bakuthi bakhulume kanjani athi angizwanga bengilele unamanga kanjani athi bengilele hawu Ubani bekakhuluma nawe ngefoni kanjalo? umfana wami Lo uthi utshela ibhenki ukuthi umkhulu ushonile ubani? umzukulu Oh, hambe batshele ebhenki ukuthi umkhulu ushonile hamba babzela kumkhulu ushonile loyi wa mina mndowuno kumara isitwile sababalabula abantu ba wena na hayi angisitwanga kuyahela viwa ako ni vanhu va mina Xitsonga va nga xi sorry vanhu va seka phela ya xikolo okay ukuthi ya athi kimi ngiyotshela umkhulu ngiyobatshela ibhenki ukuthi umkhulu ushonile yeah njengoba ngifuna imali mhlambe umahala ngazo hawu okay hayi inhliziyo ilala ibuhlungu ngithi hayi kungcono abaphume mina bengixolile ngithi abantu nabo abahlala kunandawo hayi abantu abalandela ama-rules bangidelela phezu kwalokho phela ukudelela lokho ukutshela umuntu ukuthi hambe batshele ebhenki ukuthi umkhulu ushonile lo muzi mama kahle kahle wakabani lo muzi waseMidlands indlu kabani indlu yami ithengwe ubani or ibhaliswe ubani ayithengwanga yilezi ndlu zakudala yokuthi uzosuka uyothola indlu eAlbert okay wayithola kanjalo uyithole ku-government yeah so bayiphe wena nomkhulu or bayiphe wena kuphela uyi-1 C2 okay in community okay yeah so umkhulu washona umkhulu ushona mara before umkhulu ashona wena wayi-extenda ngemali yakho yaseChina ngisho ane so makuthi uku-extenda indlu yakho ngemali yaseChina indlu yakho angibona ukuthi ngiyasebenza ngiyangena ngiyaphuma angibhekile ubani umkhulu lo makoti okay so umuntu waluphuma lapha endlini kahle kahle umntwana wakho abazukulu or umakoti ubani ukuthi kahle kahle akafuna ukuphuma endlini for now ngisabambe umakoti ngoba uhamba khuluma le nasebogiyana ngithi mina ngeke ngiphume umkhulu wasinika le yandlu elinye ngambuza ngathi la sayine khona ukuthi unikile kukuphi no respond ukusuka lapho umfana wami lo oqala la bekehlele la wathi asiye saya safika sathi niyaphuma la phumani ngakusasa waletha amaphoyisa mina ngiyamharasa endlini yakhe amaphoyisa wathini amaphoyisa ingani bathunyiwe amaphepha wenziwa kuphi mama hala letha ngibona amaphepha all right I just want original title deed but this is a copy of it mama khuluma ke ngitshele ngibheke ngizokwazi lokhu ubhekile so uthi inkinga umakoti uthi babaphe indlu
uklema lo ukuthi uma unikwe indlu ubaba nasemaplazini ujayiva ngalelo ukuthi thina siphumi wasinika ubaba wayena azokhuluma manje. She don't understand ukuthi umuntu makathi ukhuluma kanjani. Angeke ngiyoklema indlu kungasiyona eyami. Yena aka understand. Ngiyabona manje ngiyamyeka uyibhari ngiyamyeka. Ukusuka lapho ke abafuna ukubhadala ngaza ngayofuna ama-CPF beyeza sakhuluma bathi after 3 months kumele niphumile nge-3 zaka November in last year okay bangaphumi manje lokho ujayiva ngakho ukuthi yena ngeke azaphuma indlu kabani kanti amaphoyisa ngaya kubo nabo bathi hayi kufuneka ini konje i-family court ngaya ku-family court bathi hamba le emaponya la kune bathi ini konje leya khona lapho awu ngaya bathi hamba e-master court ngiye bathi le ndlu le iyadura asikhoni ukuyihandlela ifuneka iloya imali iphi yeloya angayitholi yabona okay umfana on the 3 of November ngiyamfonela nisilandephi iski athi iski asanthina siphumi la nakhona iphi 50% yami Kuba for 50%. Umfana Mama. All right, now I'm sure I see good like what I'm dealing with. Manjela, Dobendala. When I see lonely, uyithathile bank wena. Wena uthatha ibond. Mina ngithathe ibond. Yes. Ibondo babamba i-original. Yes, bayaje ngibona lokuza into le baba ugcineni lokubhadala le mali yakho ilokuza this 80,000 that you owe. 80,000. Loku ngiyayibhadala. Uluke akwashotise any month awushoti. Noma ngashota nje later ngiyayibhadala. You pay how much a month? 1,560 for now. Look here, bona bebahlulwa 1,002. You pay 1,150. 1,500. So uqale nokuyibhadala le mali le? Ngo 2010. 2010. 2010 to now. Can we calculate there or like 2010 to now 1,500? Yingisana imali le bank yakhuphuka ne. Lokho kokuqala kwakuyi 1,001 something. Ne? Okay wacheck ukuthi salwe ngemalini ukuthi uqeda ukubhadala? Okay wacheck ebank ukuthi salwe ngemalini ukuthi uqeda ukubhadala le lokuza le 80,000. Bayabhala lapha estatementeni ukuthi kusele 37,000. Una statement landlady. Sikhona la efonini. Because now amabhenki asile wona wahluleka ukubhadala le lokuza le bond le bazoyidla le yandlu lena yonke for only that 10,000 esel. You need to finish that man. Damn it. Okay, yazi manje I'm satisfied. This property biza wena no Johannes. John. No John. Yakho musa. Yeah. John Manganye. Gladys Manganye and John Manganye. John Manganye. Hey, umdala muswana, how old are you now? 47. You born 1948. Konje ngingaki? 77. Miningi iminyaka yakho asekhumbula kudala uphila. Uhamba boChina, uhamba boma Scotland, uhamba konke. Uhamba boma France, uhamba mama. Bengihamba yeah. 78. You 78 now. You know 77, you 78. 78, yeah. Okay, Ntombendala. Yeah, le property yakho le. Beside
nina wena nomkhulu nishade in community of property na iyasho lokuza inento lokuthi nishade kanjani marital like status ni nishade in community of property therefore umkhulu akakwazi ukuthi yedwa nathi na indlu yakabani ngomlomo yayisebenzi le okay nanokuthi kushilo ngomlomo bokhona umzwile wena makasho angizwanga mina bana la bapenga la bapenga empela uyazi bayahlanja lo mfana wami wathi kimi why uzositosha manje kusho ukuthi ngalesikhathi umkhulu asaphila bengingabacoshi ngoba obanikile baba mina ngithukiwe umzukulu number 2 yalo clip phone hayi ungithuke kahle shem angisafuni niksi yakhe utheni ku inhlambe ezingaka uzozimela athi sizwe loku uyanya toilet awuthi hlangula umthetho wa wena usho umzukulu naba bafakazi bengibathumela ama voice note inambilo bia mina ungahleketi kunari na wena mina nganembili yela shame umntwana intombazana ne yeah la ngabona ukuthi utshela umamakhe waye angezi azothi mama umntwana usile sicela icola azange noba bakhona azange up to now sorry ungithukile ungithuke bonke ifamily ngibathumele bonke inoba bengizonithumela manje ama voice note ingathi archive voice ayasakhulumi bengizongithumela manje awasakhulumi manje ungithukile lo mntana angifuni niks ehlangane naye kahle bonke angisabafuni ama basiyela kulomuzi wakho sengizwe enough unele yeah unless unento ofuna ukuyeda mhlawumbe hey ziningi man ziningi ufuna ukungena anti uyacomplain uzile la kuzokhuluma amathatha wakho uyacomplaina futhi anti tanani alelo tanani hani ozangizoza ukuthi kuthiwani bora vela we ndoneta ngaba bathu makoti lo utha breaker kuyena lokhu baba bayinyika miyerile angabula ngitshumi yina chama inkami and yazi anganishamuli noma yenda ntira nganjela nganhlamuli akangikhulumisi uyenza imisebenzi lapha emzini yenziwa ningwena ungekho umnikazi womuzi akangitsheli shem bazihlabelile ukuze bazenzele ilunch akusumsebenzi la zoza baba kanje uri nna ayigubu ke leng bua re batla bua ba tla tsamaya wena go gago le nna ntlo ke ya mpatla kwa musadi o want document utlamede mojano wena wa ya ko China wena uyile China ke tseba ungenza mshovi abuya ngibhayizela kabe hold on mama ngitshela babukeli kwenzakala bafethu la bengize for istory sika mama lo qeda kusuka la umama ulokuza ukuhlelisa mangani but then kuno auntie owe kahle kwahlela endlini mangikhuluma naye bekakhuluma ngapha ngithi wana ditweni na uvukela umoya ke manje ke akuna nkinga ke makhosi mathonga makhulu so now I'm thinking ukuzofakaza kule story lesika mama ngoba auntie walabantwana abala mina ukuthi ubhuti ka John usisika John impunga yala ekhaya okanye orubaba wala ekhaya but now naye unezakhe naye lokuzindaba mushimbi zashilimo mina lurera yothe so wasethi ngobulana babura vele kudala nami ngifuna ukubhodla so I'm giving you an opportunity angitshele zakhe ukuthi zisima njani
So ngicela uzintroduce ukuthi ubani mama. Oh mina. Ubarbara. Barbara Dumazi ne. Mara ngwaka mangani. Ngwaka mangani. Shateka Dumazi. U-auntie le ekhaya. U-auntie 1. Ukhwela u-auntie. Manje uthini before singene endabeni yakho? Uthini ngalento le eyenziwa umntwana kabhuti wakho wathathela uluvuzo athatha umuzi kamama? Yona i-wrong. Ngoba mina mangicala ngihlangana nalo baba lo indoda yami. Sibe sayohlala kubo laba angakabi nomfazi lo mfana wami lo. Mntana kabhuti wami. Besicashe khona. Bengakabi khona lo. Nami senyamangala ngizwa uthi ubhuti umphe indlu. Mina ngizazi. Wathi ubhuti umphe indlu. Then manje ubhuti umphizile wena uthini? Ngiyezwa uzazi mara uthini wena? Umuntu wathatha ifa elomuntu asaphila. Because umama usaphila. Lokho angikwazi ngoba ngiyazi khona i-community of property ne and why ubhuti angatshelanga umfazi and lento iphuma mase ubhuti ashonile. Why all this time bangakhulumi? Ubhuti shonile, ubhuti akashonanga. Ngifuna manje silande ngekwesintu. Yabona? Mara wona ngithemba ukuthi izinto asazi kuyaphi ngoba wona ngathi intombi usalele kuphi wena? La eOrlando. Okay ke. Mara iphuma kancane endleleni ngizokubuyisa mina ngizalelwe emakhaya mina. Ngikhuliswe ngendlela esivenda, indlela yesintu. So now what I'm saying is wena mama with that community of what and wena umntwana kabhuti wakho lo ningabatsonga ngisho ni angisho so Xitsonga ni Xivenda swo fana inhliziyo. So now labantwana laba bakabhuti wakho izinto balungiselwa kuwe. Good. Even if even bekaphila izinto zabo zilungiswa kuwe. Ane uwophatha amanzi uwenza. Owazi ukuthi kamangani into ziyaba njani. So I'm asking, you are the right person now to be asked. Wena uthini ngalomntwana odla ifa lika mama umama saphila? No, i-wrong leyo. I-wrong. Ayivumi nami. I-wrong. Uthini? I-wrong ngiyayizwa i-wrong. I-wrong ukuthi azofuna ifa umama asaphila. Uyayibona? Nanoma ngabe umama akasaphila, kunelo ukuthi this is a family house. Nonke nontana balapha. Hayi ukuthi oyi-1 athi yena ngokwakhe. Uyayibona? Njengami kwami benginontana abayi-5 ne? Kushone 3. Ngisele ne-2. Luyani last born yami ne? Then first born yami lo ngithushade emavendeni ne? Ngalento le ka. Hayi emavendeni. Bavendani. Akuna doctor emavenda. Bavendani. Yeah. Okay, badomfarela ne? So, yamina yindlu. Nisarse family house. Mbukeli lapha ekhaya ke nje usibona sala emotweni ke. Niyazi ke mina ukuthi akuzwana ukuthi ngithengisele inkulu bese sakeni. Sesiqonde khona ke manje Midlands ke siyobona lo muzi lo ukuthi kubangwa wona. Mhlawumbe uthi kubangwa kanje njengoba besilapha kule ndlu le ukuthi inhle bukhazikhazi. Umama usisa ukuguca sithandazi. Left. Or forum yakudala ngoba niyazi into la esokuthi kakhulu. Lezi ndlu ezibangwayo. Izindlu zeyipoko. Left or right mama? Left. Oh left la. Okay. Ntombi ndala ngitshele ke. Mawuthi lo mntwana uyakuthuka. Ubekuthukelani kahle kahle? Lo wami. Hayi lo mntwana bekakuthuka bekakuthuka. Akusumfana intombazana. Intombazana umzukulu bekakuthuka bekakuthukela yini? Indaba iqalela ukuthi mangithi ngifuna ibhuku nencwadi ingambe kubhala wena. Athi hawu sonke lesikhathi bewuzitshela ukuthi ufuna ukuwina ngokushona kwamkhulu. Incwadi yani? Labe babhalela abantu abakolekayo. Abakolekayo? Wena mawuhlele ematrasini? Okay. All right. Bewucabanga ukuthi uzowina.
Uthi uzomnqaba ngani? Yeyi wangithuka umntwana hey bayazi bonke ngibatshelile ngabathumela namavo. Bekakuthukela imali yasematrasini? Umntwana udla imali yelokuze yeyililo. Kusho ukuthi bazwene bonke nomama khona. Ngoba mangimtshela umama khona, hayi mina ngizingeni. Imali lethwa abantu angisho bazonikhalisa ngisho manishonela. Imali yasematrasini. Lebe kwalapha ngasemakhandleleni. Sithi imali yesililo le, imali eyililo. Imali yenyembezi zabantu. Yes. Straight, yeah. Okay. So bekuyimali le mali leyo. Ngizoyazi kanjani ngoba nabantu akazange nginikeze iphelele lapho. Mawubhekile bekuyimali. Estimation ngoba labantu bebavela baqonde encwadini bangangitsheli. Estimate malini? You are a business woman. Imali uyayazi wena. And uyazi makutshonele like normally imali zakhona zingazigijimela kumalini. Hayi imali beyikhona man, beyikhona. Lokuthi is it 2000? No. Hayi lo mbhedo we 2000 too much. Lokuthi mangithi abantu besonto mabazile bakoleke. Yazi baba aravera abengisadumekile. So imali yonke kone kwabantu nemali zamasonto nezamanye ama-society imali zabafazi. Bekunganamali yabafazi. But imali zonke bezikolekwa sithathe lo mntwana ezikolekwa abantu baze ngezandla. Uke wabona umuntu onjalo? Hayi uchimbela ndubona. Usuka lapho wangithuka. Athi ngiyela mahala esontweni nginenhliziyo embi. Mangisengimtshela ukuthi phumani lapho. Akabonanga imistake ukuthi kumele baphume. Babone uright ukuthi si right lesiyenzayo. Sengisho ukuthi nomama akanamqondo. Uyabona baba Ravela kube hey bancenyile bathi manje lapha endlini uzothola ubani manje basiya lapha? Ukhona lo mfana wami. Umakoti kuphi? Uyasebenza ufika ngo5 endlini. U5 isekashayile somthola lapha endlini ukuthi masifike. Because normally la umakoti abanenkani normally. Yila umakoti abababi lapho uthi movie lo makoti wakho lo. Muhle. Akamukhanga niksi umakoti lo bekesebenza kimi shop. Bewugeli yakho. Wangitshontshela kuza kahle waze wathenga nomuzi emakhaya. Ngemali yakho? Ukumoshile lo makoti. Manje akayiboni ukuthi unoburongo. Sewufuna ukutshontsha nale ngikhona. Uyabona? Straight. Yeah, straight. Straight baba. Ngiza nendaba. Okay. Athi yena indlu leya uthenge umalume wakhe athengele uma wakhe. Ngithi mina nginama right yokuyofuna ama hawks. Bazokusetha basethe naloba. Ukuthi beke sebenza phi? Wena ube usebenza ngoba uqali ukusebenza kimi. Lapho azange siye baba. Ngoba lesiphithi nje siqale last year this year mina bengamboni ngoba bengahlali ekhaya. Bengamboni ukuthi urongo kangakanani. Okay. Bari yini shangani? Lokhu ufuwa nyoka. Lokhu yitwa ukufumela. Ufuwa nyoka ephinde kujikela. Yokujikela ani seyakufumela. Yebo. Oya abantu baphethe amanzi la. Akunamanzi. Akunamanzi Soweto? Hayi Soweto bona banawo. Okay, singena ngapha left or right? Left. Anamanzi bantwana bami. Le area yonke le. From when? Since 2 weeks. Okay, singena la. Jika nayo. Kubla kwa robot la. Ngo left. Robot la. Mjikana la bantwana bamanzi? Okay. Kyo baba. Hayi kunzima. Straight yo. Ulandela le moto uyayilandela. Amanzi
Ekusasho majida. Lazi yobuya la. Yabona sifika la sokuthi kunamanzi labantu baba bethi kuphe estradeni. Le nangu nomprofita manje la ngazo kwenzakalani la inyanga orini. Khona lokho. Nangu what's going on? Uwaru Jesu. Kunjani mkhulu? Siyaphila. Umkhulu ngathi ngiyamazi. Umsebenzela kae mkhulu? Usikana shuda Ulibile ekhaya. Kuba kyakwata spray unanishuda unakuthatha kyakwata spray kunamkhulu. Kuyawushutha umuntu namuntu. Kodwa umprofita. Nkosi simakati ngithola kohle. Ungaka. Ngithola kohle mona mkhulu. Uthusa bathu. Mona mkhulu sikana wari. Akithabile tho. Hayi man. Simakati sha. Mamela. Itarike mamela. Ndate. Ngibata utakabo. Itakamo. Kikamo. Irikemele mole hantle mole. Irike. Ya irike no. Irikemele kitame mole kwathu kikoloi. Ndate kima. Muhai. Kima muhai. Okay, urula kai. Kotle spray. Just spray. Okay. Uzo why you limit? Yeah, ke tsoko dithabelo. Okay. Uzo mukeng. Metsi. Uya laugh. Yeah. Okay, kitsa malime mo la lutata mo le bantlo mo le. Mhlankana waye umotsa mofrifiri mo nkela ntlo. Okay, ka skwana mothusa. O ka mme. Ke yone ko ani mane mo le koleng mo. Ha re go wena go utlwa. O ka go sa bali adi mantate. Mamela be khatlolwana ska galwa. Wena ke batla o ntlhalosetsa ka gore mme mo ga ha o etsang. Mora mo nketse ntlo monna. Ntlo upstairs. Okay. O ka mthusa jwang? Ke batla mmona mmeno nka mo thusa mmeno hantle ka mokgwa o mo. Ya tsohle seno tse motho eno a dinkileng di tla gutla. O ka go mshapa ka nya di maybe. Mamela wena o sekalwana o ska batla go mmola o ska batla go etsa madima tsohong. Tseo sentsa ha etsa dinkileng. Di tlameha di itle mo monga tsona. Ha o mozwetse moshimane yo. Ke ya go mozwetse o bona o camera o tlo bona o camera. Mamela ska ga mmola ya ska ga etsang re tlamile gore re tshabeng tate modimo ha o ka ba le madimo mo matsohong o tloetsa tsohle tsempe mo fe modimo o thuse mme nna ke batla ke thuse mme e go tlise ka mosa ska nka ka mahapa ntse tla thola ditshito mo ayang teng madimo bo ba gore a lise mme wa hae modimo o tlo mo ahlola ha se tsa hae tse tsa dinkileng ha di khutlisetse back ke o tabe go ya ntate modimo go hlokala o thuse mme ya tseo ha o kala o nka madi o tseba o so tsidifatsa le hodimo wa bona le hodimo ha le batle madi ha o patala o thuse mme tseo za dingile but can you imagine wena monna mamela wa bona o kopana le nna so hona le tso tla di tsebang tsele tsa etsala ka bana beso maka bala ba qena ba khutla ba tlo khuma mama ba tline ba khutla ba tlo khuma mama ditsolla ba neng ba ntse ba ntse so ga mentho ntata ya yentseng go khutla okay o hlokala fela o thuse mme ke le buanga ke kholo ya monna mo o be mosa okay ka ke a gotla spray ke spray ke sibiki mo kae mo tsama ka maponya kwana ke tsa wena ha re go mana re buhanyane fela se ke fihlile na mo ke ntse ke tle mo strateng se okay o lekile nthaja se ya o lekile nna ke tshabeneng ya o be hantle monna le wona o be hantle monna o phile monna ke bona ke tla phila ke so phile bona ke tla bona ke batla ntse golo feta tse okay tsena ke tsenyanyana tse all right o lokile ga ba ke tla kwana mafatsing a lela le sodu kwa banki eringi kana phone zao a tlo bona le ka madimana ba e sebedise phone wena o mbete go ngolletsa ha nna ke tla go founela ke mo sebedisa phone okay ha ba e batle ai ba timo okay ke bo mma ntshwereng wena o teng o ngolletsa sa go ngolle ba tla pena khosi wena o tla go re ke kwa e fela o khantse fela fatshe mona ka motho eno makoko ke mesi ya manyane motho o tlhotse tsa di entse mo a go ankela makoko di nthona le dingaka tsa di tsamayeng ntsa qopa makoko o hlokala o thusa makoko se o ka fela ditsi ba o tlhatle okay se o a dinkileng
ke kgona go di tshwatlege alright no makoko re tla mthusa go lokile he mongwe ra le difounu tsang okay o tlhokala fela mme dumela le kae le kae mama re te mme ka lebitso la ntate le la mogala la moyo halelang ka nako tsotlhe go dima mathata o tlo ona le ona o tlo go melle wena nyolo ile masedi wena semakati se se lokile se ya kulunga semembe sa phamgo so ba ke semakati ntate ya msamaha le nyolo ile mo santate ke le go khutsanyana ha ntate ya msamaha o dumeme yo go ntate ya msamaha go dima dilo tsotlhe sa llang o tsona ntate ya msamaha o tlo mothusa ntate ya msamaha ba neng ke phofotsona ha ntate ya msamaha o le a tseba o hlola wena ntate ya msamaha mo ntsha ka go dimpa tsa mme wa ha ntate wa le bon ntate wa ha ntate ya msamaha wa motlisa o dima le fatshe ntate ya msamaha o tsatsing la ka sheko ntate ya msamaha o fetwile ntate ya msamaha o fetile phofotswana ntate ya msamaha o tsamaya le fatshe lohle ntate ya msamaha ka go ditrata ntate ya msamaha meogo ya ha ntate ya msamaha e se wele fatshe ntate wena matsong a hae e tlhegele ena moga ha ntate ya msamaha o fetwile se ga ka pelo fatlo sa ha ntate ya msamaha o tlo motshwarele ditshitong tsohle sa di entse ntate ya msamaha impaneng e tlhegele tsatsing la bofelo ntate ya msamaha ka tsatsi la bosibu ntate ya msamaha e tlhegele tsatsing la diphiri ntate ya msamaha tsatsing la makurutu ntate ya msamaha o tlo mo utlwele ntate ya msamaha o tlo mo ise mona sesabelong sa ha ntate ya msamaha o tlo mo tekele tafole pontsheng ya diga tsa ha ntate ya msamaha bohle ba lutseng ka lebitso la ha ntate ya msamaha ba ska nna ba mtshwara ntate ya msamaha ba nna le dia lefatshe na le dia le hodimo ga re le tsatsing la bofelo ntate ya msamaha mo tla no motlisa duma lefatshe ntate ya msamaha wa mo khumamela ntate ya msamaha ka sheku me ya go ha ntate ya msamaha e tletse lefatshe ntate ya msamaha mo tshwarele ditshitong tsotlhe tsa di entseng ha be o tsebile o fosa ntate ya msamaha a kwa mo khumamise fatshe ka pela ha ntate ya msamaha o tlo mo utlwele semakati shwele o tlamea o kope nna se ba ketsa dilo tsotlhe o tlamea o kope hantle ha o seba o tseba ba bona hore o tsaya o ntso ntshwara wa mphatsamisa kgosi o be motle o rapela ka mehla le matsatsi re le boga bana di ka di number ha ke bolpele ntate number one profit omkhulu ana number phone ura phone batsumbana bana tsfara phone la hlile ko ntlong e teng ko ntlong mara ba e patile a ba e bana e patilo ke mang ke ba holo so ntomfona ke zona ke tafonela kae ba bone ba ska wa nna ke tla lokisa wena mphe di number tsa hore okay lona ska la tshaba next mme wa ha wa tlameha go mo a bolae ha bolaya tati modimo o tla mo etsetsa bo because no tsa dino go tlamela mo hlankane eno ha fela eno mo rapedise o thuswa mme o tsamaile batho ba tsamaileng le batho o entse ntho tse ngata so o tlamela o thuswa mme ya go tseo tse le mtate a dinkileng amen ba holo ba tseba di tshwatla di fela tsena mme a sena madi matsoho amen o mme o tla phela tse ntate a dinkileng di tla go hayi bafethu ke sifikile ke endlini ka lokho endlini ka gogo hayi indlu kanokusho le i-double story noko okay naku la sikhona ka gogo ke gogo ushilo wathi unamateksi ngiyabona gogo lithi eyakho le kwanta ipaka la mara kwa manje samoshake okay mama wakwazi ukuvula la kwakho una into ekuvula la sambe after you mabone njilume wena kala ne gijimiso oro sizoyenzela la asazi si niyangena asazi ukuthi bangakuphi gogo awuzukulu bakho lapho angimazi lo mara muhle man muhle kakhulu gogo sabona ninjani siyaphila mama uravele ntshulane TV lona ne ngihamba nomama la uba le program yethu so I don't know ukuthi uba bukhona na or mama kuna wena ntsela manje make abantu abadala bekho la umntwana obani uyu umakoti wakho or umzukulu okay ukuphi kude ubaba renke la bakho wentirweni utreva wateksi ubaba angazi uri afonele ubaba na or kanjani because umzukulu there's not much that we can talk with yena umntwana out of data Jena Nizul
ane ta fona hi madam wakona wabuya sesi 5 ne. But these people didn't know that we coming here. That's another thing, ma'am. K-phone, never phone, K-phone, ma'am. Hey. Ndona? Na auna when phone yakho na time to ukudala ina phone ngawo la sikhulume naye. Sizukuthi yena uthini? Baba. Ngiyaphila. Mamela kwaku Reverend Throne TV lana ne. Reverend Throne TV. Ngino mama wakho lana ne. Cela umbulisa. Umbulisa la. Oh. Hello. La kaya la. Ni tena vanhu va TV. Hi ta ku vulavuleni timhaka ta yindlu leyi. I wish nga vuya hi ku va jahile va la ku famba. Manje angikona muslim. Ile kwini? Ile Ita vuya rini? namajambo amfana imbule nambondo ningafami. It's fine. Okay, boss. You know what? Uzobuya ngoba isikhathi? Ngobuya abo 7. Now 7. No, we won't be here no 7. Maybe let us make a day, then we come another day, yane. Okay. Yeah, but ilokuza isihloko sendaba. Ugogo uthi lo muze sikuwo lo manje le upstairs uthe yakhe ugogo. And then when ufuna ukuphuma kuyo, maybe when you have another story, so it will be fair that we give you a chance usitshela side lakho le story. Okay. Yeah. So All right. we'll keep your number, and then we'll contact you ukuthi zanini maybe next week. All right, boss. Okay. Yeah. Sharp. Mama umtshela ukuthi ubhuti uyasebenza udriver ama-taxi. Wena kubamba yeke. Sometimes angayanga. Angayi. Sometimes uyayi. Udriver iphi taxi ngoba na itaxi imela ngaphansi? Enye. Yakabani akuseyakho? Engane mali le isesenje bayabamba noma kuphi. Yo mara noma lo driver le. I-driver uyele. Beyidrayiva wawuye manje. Yabo. You sound like a reasonable man. Maybe wasingahlala phansi sikhulume ningazwana. Ukhulumani. Bayadelela lapho. Ngeke ukhulume nabo. Bayadelela. Bengifuna ukubazwela kudala long. Manje bayadelela. Umuntu umzukulu bekuthuka imuphi? Uye lo. Akusiyena lo. Yilo olandela lo. Asho yonke into masimba ini akangifuni nginenhliziyo embi. Mara lo Out of ukuthi ngibuza indaba yencwadi. Lo mntwana she look like a good child. Uze ugraduate ngibona isithombe sakhe lapha phakathi lokuze agraduate. Akusiyena lo. Akusulona. Okay. Yeah. Alright, this fine ke sizobuya lana ne. Yeah, sizobuya sizwe ukuthi like bathina abantu abadala. Uyabona babantu Ravela ma unyenye umuntu akumela ukukhipha amagama azomzisa ubuhlungu. Mina benginganandaba bengibavulela ukuthi mabahlale. Bangibonisa ujakalathi babo. Ngathi foko. It's fine. It's fine. Mina into enkulu kakhulu kwakho uhlobo kunokubhidlisa on my show, but it's fine. So ukudlika kudala abangifuni la ngena njengoba nginawe. Mntwana mko kwani mfuni la? Abangifuni la. Abangifuni. Mamela mina. Okay, it's fine. Yazi ngizobuya mbukeli lapha ekhaya ke. Ulokuza umzukulu lo bekamela imbonile masingena. Mangimbuza gogo abamfuni lana. Uthi ayishona somalume, meaning ukuthi that is not completely truth. But njengoba nazi, the story is always like nice and if both parts given a chance ukuthi babhodla uyabona. So it will be fair ukuthi aphendule ulokuza ubaba wala urubhuti wala ilokuzeni ekhaya and uvumile ukuthi uzophana nge-reply. So on the part 2 uzoba khona lokuza ubhuti aphana ngelokuza aphana ngoba kulokuza ufakazi nokuthi kahle kuyenzakala ini. But truly speaking honestly, now that we hear
one can smell and see and witness. This house is well-being. It's well established. Uba no fenishela. Yimi. Uba fenishela. La masofa wakabani. Bona baze bangene ngamasofa. Mara ikhishi lifitwe yimi konke. Nama tiles ubani. Awami. Abuye China nje yiko lokho aphele kanje. Yeah, it's fine, but anyways, like the house, guys. This house look beautiful. Now let's be a mara le yinhle. It's nice, a beautiful modern house. Yeah, that's all I can say now. And not the female is well established la. Abazali basemsebenzini ke unfortunately umama nayo semsebenzini ubaba usemsebenzini ubaba wathi usebenza amatoho ubamba lana ayeke mhlambe emateksini, but yeah, until maybe simbona sizwa yena ukuthi uthini. Yeah, ravelo bana biwe masambe mama ne. Ayikho into lokuthi umuntu uzokudelela endlini yakho. Athi sathama yina. Aniri loku papa apha iniki. Ngifalise kulo mntwana. Nana. Bye bye. Nayo le indlu ipoko. Ngoba ikhetha selelala. Kunesipoko la esikamkhulu. But the house is very beautiful. Both in and out. And njengoba nibonile mangena logogo la, bewangena khona ngibona ukuthi umuntu ongena kwakhe ke lo. Akafuni lokho ayale nale. Ngena straight kokote emnyango ngene ekitchen bekanje ukuthi masihlale silinde labantu babuye in yonke lento le. Yeah, as if kuye vele ukuzuma stand. Sesibuyena kubacashi phela ngalemva kwendlu. Oh, lendlu uqale wakha ama room uqala. Uwakhe la room. Yimi lo. Then wazokhona working. Bese kuzolandela lento nge-2010. Imali yabafana isebenzile. Isebenzile imali yabafana. Isebenzile imali yabafana. Right. We're going to have to come back on this one. Sibuye sizoza ukuthi ubaba lona yena uthini. Mhlambe noma abantwana ukuthi umakoti kagogo yena ukuthi uthini. I'll see you on the next one. Ravele obana beyo mara before ngivala kunenye into engiyibonile na maybe error bakhulumisane ngiyacela ukubona into so ngibona ngapho on the other side lendlu ngathi gibele phezulu kwenye le or mhlawumbe ugogo uphe umakhelwane elinye room or ukhulunyisweni ugogo uthenga ispace esiphezulu. I need to know about this scenario ukuthi kwenzakalani. It's the first time ngibona into enje. Maybe intende zoyithuza kagogo. Mama, before sihamba ne ngicela ungitshelela kwenzakalani ngibona indlu yakho la upstairs iphezulu ngapha next door. Hayi kukura ingaba ningenile nabona. Ngicela ningene ngibone yi-right ayinanika. Isa next door ile kune room engapha next door kwenza. Yeah, ingani uyabona nala. Kuphi? La. Ona la nizona khona kwenza kanjani? Kanjani ngoba ngomunye umuzi ngapha. Yeah, mara lela side lile kuye. I don't understand this. La ungangena la uzothola ukuthi ku-right. But abantu bakhe ngabe ejardini lalo muntu. Bakhe ejardini labo. Yena nali lakhe. Guys, just curiosity and I need to see this. Next one corner like into ekanjalo. Lendlu ngenele ngapha. Kodwa bangangishayi ke la. Sanibona? Mama njani? Ngiyacela ukubona into so. Woza ngapha. Isa ngapha. Manje la kusokwenzakaleni la lendlu le ngapha next door. Ayingene ngapha kini. Ithema ngimbuza ne umama wakho ngiwangibuza wathi bathi office ine indlu kusho ukuthi ikamera lakhe liphelela ngapha. Likusiliza liphelela ngapha lezi zinto bezakhe ngakhona. Ispace sakho wena owner la phansi lapha phezulu. Kusho umakhelwane. Kusho njalo angazi ke lapho ke. Nala ngapha lo gogo nakhona ngibona kuyinto enjalo futhi nakhona. Hey angiyazi. Okay uyibona into nje. Asazi angithi thina usitshela ungitshele nje ukuthi kusho ukuthi bathini map yakho ihamba kanjalo so bayakhe nini besizi besonini. Sekudala nyana sekudala. More than 10 years. Yeah.
Hayi ngiyaqala ukubona into nje. Mbukweni lapha ekhaya na indaba yaseSoweto. Na indaba enkulu lana elokuze neMidlands. Athi ke ngibone kahle. Bathi ikamera lika ngapha next door. Ikamera lika mama lingapha kulomuzi wangapha next door. Ha. Hayi andiyazi ke nje ke into ke mina. Sanibona nekhaya. Awuthi ngibone kahle lento leya kagogo ukuthi yona. Isimo nje. Hawu. Hayi ngokeli ngiyaqala ukuyibona into nje ke. Angisho niyabona le ndlu lena manje. What was going on here because le if room iphelele lapha. Manje ikhathiwe ngendlu kagogo ngapha upstairs. Is this an error or very plain lakhona? And when you're standing here inside this neighbor's yard, Nimbuputi yakwazi ubona this house it has overlapped next door. Indlu igibele phezulu kwendlu yase next door because le upstairs. And that's it. Usilo kuthola phila. If you plan, this is one crazy plan. Plan eligishele lemba phezulu kwendlu yomunye umuntu. Futhi ikamera yakhe iza kanje. Futhi ikamera yabona la phelele khona. Ikamera lakhe la liphelela khona. Ikamera lika mama. Sando sami manje. Kushuthi ikamera la ulala phezulu komunye umuntu. Njengoba umama kanje ulele lapha endlini phezulu. Ulele phezulu kwababa wala. Mangabe ikamera lika lo baba wala. Lila phansi. Wona ulele phezulu kwakhe le phezulu. Mina ikonto ngizophe ngoba ngithi bangitshela ukuthi iplan ihamba kanjalo. So iplan mayithu. Iplan ivumela ukuthi umunye umuntu wakhe phezulu komunye. Makunohlanya la mangachisa le ndlu lachisa indlu yakhe nale yacha. Yeah, isho njalo. Ngiyaqala ukuyibona into nje siloko ngaba khona. Hayi ke bafethu ke ya angimthola ngubhudi lapha kule muzi but sengithole ezinye ke ngapha ke. Ama plan wala kule area lena ayisimanga into engazange ngibone. Should nala iplan yala nakhona injalo nakhona. Hayi asazi. Ngoba nayo lo wakhe la ngayo. Makhelwane lento lemenzeka wathini lento so uyabona kwenzakala Lorana Ndaba. Hayi mina ngazi azange ngiphendule into engayazi angazi. Kusho nakusasa kuzovuka umuntu la akhe indlu phezulu kwendlu yakho. Hayi ngiyengivuma. Phezulu kwendlu yami kanjani? Animela ahambe ngeplan ukuthi hamba kanjani. Ngiyabona ngathi yabona le nsimbi le. Lezi ziyi-2 lezi ezinangata amaplaka ayi-2 le ephezulu eyangale insimbi le nkulu le ephezulu uyayibona yale TV lezi zamaplaka iyo le imeni yakhona imeni yasenisdo yomthakazi yomthakazi sasobuhlanya musinabo futhi lobo ya bayizihlaya nakini kunjalo nakwakwena like imeni yasenisdo ikini sejardini eliwayo maba kwatile ngapha ngawucima lo mthakazi hayi kusho ukuthi mabe ngakhumula lama bawuti lawani ba disconnect ngaqima ubudabada bakho busokothothwa mzimu ningofamba batho barimini. Look at that. Ngani bona phala nso. Wona wangobonga le store. I'm not sure khona la. Uhlala kubla? Yeah. Bagibe manje wabagibele phezulu kwendlu yakho. Sharon no. Namamtha. Who explained who spoke to you? Ubani okhulume nawe? Magogo. Wathini? Magogo enhle kuntshe ukuthi enhle iplan enhle ihamba kanjani. Nami enhle ke ayikho enhle ke engizoyenza nje. Wavuma bagibele phezulu kwakho? Yeah, ngizoyenza kanjani. Do you see anything wrong mhlawumbe obhekile wena? Yeah, I see something wrong.